ngayo nguko mutangiye mubibona ni mu Burundi hongeye gufatwa inkongi y'umuriro muri Ngozi ni mu mujyi n'ubundi wa Bujumbura. Mu misi ishize nagiye mbaha amakuru y'uburyo amasoko agenda ashya, ariko ubu noneho byabaye ku rundi rwego, dore ko iryo soko ari ryo soko rikuru ryo muri Ngozi. Hanyuma kandi abasirikare muri kubona muri video dutangiranye nanone ni abasirikare ba ASM 23 umutwe wa twirwaniro, ariko noneho ASM 23 ikaba yimanukiye n'abasirikare benshi ngira ngo muri kubona imirongo myinshi bamanuka mu bibaya. Rero noneho bamaze kugera muri Baraka, umusozi wa Baraka cyangwa se muri Baraka aho bafashe ejo bundi ASM 23 umutwe wa twirwaniro. Bamaze kuzana abasirikare benshi cyane, nyuma yuko kandi tuza no kugaruka ku makuru ari kuvuga yuko perezida wa Congo Antoine Felix Tshisekedi ari mu myiteguro ikomeye ngo yo kwambura Baraka ASM 23 umutwe wa twirwaniro. Bikaba ngo byaramubabaje cyane kubona twirwaniro noneho yarazanye imbaraga zidasanzwe ataramenyereye. Abundi bari bimenyereye kuri ASM 23, dore ko banabyitiranya bure ASM 23 ari bimwe na twirwaniro nta ASM 23 nta twirwaniro bose ari bamwe bashyira hamwe. Nyuma rero bikaba byaramubabaje uburyo indege zarasaga muri Minembwe bazihagaritse, uburyo ibintu byose byahagaze. Noneho bakaba bari gusenyera umugozi umwe, bakaba baracakiye Baraka n'utundi dusozi n'utundi duce bagumye kugenda bafata. Ibyo rero bikaba byatumye anyarukira mu Barabo, ubu ngo bamaze kumushakira abacanshuro bagera ku 2500. Ibyo rero ubutasi bwa ASM 23 nabwo bukaba buba bubikurikiranira hafi, ukaba bwamaze gushyirayo ubwirinzi ngaho kuri Baraka. Ubu tayari Baraka ikaba irinzwe, bivugwa yuko rero ubu ngubu ASM 23 iri kurinda cyangwa se kohereza abasirikare nabo dutangiranye mureba mirongo miremire igerayo. Ariko nanone turaza kugaruka ku makuru y'abacanshuro ngo baba bamwe na bamwe batangiye kubivamo nyuma yuko bari bamaze gushyirwa ku rutonde, ariko nanone hakaba hari abatangiye kwandika ibaruwa zivuga yuko ngo bataza aho muri Congo. Kandi turaza kugaruka ku nkuru zo ku mirongo yo ku rugamba, ukuntu byifashe uyu mugoroba, ukuntu byagenze, ndetse n'ibindi byinshi n'andi makuru tugiye kuba tugarukaho. Ariko nanone turaza kwigarukira ku ntambara y'u Rwanda n'u Burundi ngo yabaratangiye bucece twe tutabizi. Byose turaza kuba tubigarukaho mu aya makuru yacu, byose tugiye kuba tuva imuzi n'imizingo. Ariko none turaza kugaruka ku inkuru y'ishya cyangwa y'ikomboka rya hato na hato mu Burundi, dore ko mu Burundi hagiye hafatwa amasoko agiye atandukanye, mu bubiko bw'imboda bugashya, ndetse n'ibindi biro bigiye bikomeye bikagenda bishya. Nanone kandi turaza kugaruka ku mpamvu zituma u Burundi isoko nk'iringiri irishya mu masaha y'ijoro, bakabura ubutabazi yewe za kizimyamoto ntibabibabona n'uburyo ngo bakoresha cyangwa se kugira ngo bahagarike iyo nkongi y'umuriro. Nanone kandi abantu bakibaza ati se ni gute isoko rishya nijoro bikarinda bigera mu gitondo nta mutabazi n'umwe uragaragara aho ngaho. Ariko nanone muraza kunyemerera tugaruke ku makuru yo ku ntambara ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu ngubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye kuvuga ko zihagaritse kandi kongera kurasa muri Iran, nyuma y'uko imiryango y'abibumbye ndetse n'abandi bari barasabye ko iyo ntambara ihagarara, bongeye kwivanga cyangwa se bongeye gusaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko iyo ntambara yaba ihagaze. Ibyo kandi bikaza nyuma y'uko Donald Trump cyangwa se perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe yari yanditse ibaruwa avuga yuko bagomba kuba bahanye agahenge. Ariko nanone ntibikuyeho ko dushobora kumva mu masaha makiya intambara yongeye yubuye, dore ko batanamerewe neza. Igikombe cy'isi kiri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ibintu by'irondaruhu cyangwa se ibintu byo kuvangura nabyo bikaba biri kuregwa cyane cyane Donald Trump cyangwa se perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko waba ari we ngo yaba ubyihishe inyuma, dore ko hari umukino nyine wabaye umwe bigatuma ngo ahamagara kugira ngo bakurirweho umukinnyi we ikarita y'umutuku. Bityo rero bakaba bavuga yuko ngo yaba yihishe inyuma ibi kubera umupira w'amaguru muri Leta Zunze Ubumwe za
Amerika. Iyi ni Munara TV, ukunze ibyo dukora ukande subscribe hanyuma fungure n'inzogera n'amakuru menshi kandi yizewe nzajya nguhera ku gihe. Reka ngaruke mu masegonda make. Nongeye kuguha ikaze nanone wowe wahisemo kubana natwe hano kuri Munara TV. Nibutsa aho ubaye uri mushya ukaba ukunze ibyo dukora ukande subscribe hanyuma ufungure n'inzogera amakuru menshi kandi yizewe nzajya nguheraho gatanu ku kandi umunsi ku wundi. Amakuru menshi nzajya nguha kandi yizewe. Hanyuma murangushimira wowe wakoze subscribe hano kuri Munara TV, umuntu w'umugabo, umuntu w'agaciro, niwe dukorera kandi niwe tuba tukiri hano. Hanyuma unyemerere ntizimbye mu magambo, rero tuve muzingo izi nkuru zose uko zakabaye. Mu minsi ishize nyuma y'uko ibiganiro byose byagiye bihagarara, hanyuma M23 yanditse ibaruwa yemeza yuko ivuye mu biganiro, itazongera kujya mu biganiro. Ubwo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavugiraga amagambo akomeye mu mukino y'igikombe cy'isi iri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma y'uko Kongo ingabanyije mu mukino wayo wa mbere. Perezida wa Kongo Chilombo Antoine Felix Tshisekedi yavuze amagambo yashenguye imitima abakunzi bose mu M23, ndetse nabo ubwabo bahita banduka ibaruwa ndende bavuga yuko batazongera kujya mu ibyo biganiro, dore ko nta n'umusaruro bitanga. Yewe n'u Rwanda rwigize kubivugaho, bavuga yuko cyangwa se baca amarenga ko bakugiye mu biganiro byinshi, ariko nyuma yo kuvayo bo bagashyira mu bikorwa ibyo bemeranyije, nyamara ku ruhande rwa Kongo bo ntibagire icyo babikoraho. Ibyo rero byatumye M23 yikura mu biganiro, iyoboka inzira y'intambara ndetse no kugira ngo itabare abaturage. Nako byagenze muri Minembwe. Ubu ngubu amata baranywa, abahinga bagahinga, abakora turimo tw'amaboko byose ubu ngubu ni amahoro. Ni nako bimeze muri Baraka, ari nabo basirikare mwatangiranye mubona imbere yanyu bari kuzamuka mu iyo misozi miremire kugira ngo bajye gucunga umutekano w'abaturage, kugira ngo perezida wa Kongo atazongera kumisha ibisasu mu baturage babaga bari mu mirimo yabo ya buri munsi. Ibyo rero byatumye perezida wa Kongo Chilombo Antoine Felix Tshisekedi yongera kubabara, bimutera ishavu. Hanyuma anyarukira ku Mwarabu, aramwandikira amusaba ubufasha. Umwarabu nawe ntiyatinze rwose, yahise amubwira ko amadolari ndetse n'ayo mabuye y'agaciro yamwoherereza nawe akamufasha kugira ngo abone abacanshuro. Ubu rero abacanshuro 2,500 nibo ngo baba bagiye kuza kugira ngo bambure Baraka M23 mutwe watwirwaneho. Byose bikaba byihishwe inyuma na perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi kugira ngo cyangwa akure ubwoko batavuga rumwe nawe muri Kongo, cyane cyane M23, ubwoko bw'abakongomani bavuga ikinyarwanda ndetse n'igiswahili, avuga ko ngo abo atari abakongomani banyabo, ahubwo ari abanyarwanda baje kugira ngo bambu cyangwa se ngo bibe amabuye y'agaciro muri Kongo. Hanyuma kandi turaza kuba hatubona n'izindi nkuru, ariko munyemerere tugaruke ku nkuru yo mu Burundi. Ku mbuga nkoranyambaga ubu ngubu nta kindi gihari, ni uburyo u Burundi bukomeje guhisha cyangwa se gushya. Byose bikaba biza bishinjwa bamwe mu batavuga rumwe n'u Burundi, ariko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabanza kwihanganisha cyane. Bari bafite ibicuruzwa byabo muri iryo soko rya Ngozi, avuga yuko ngo bagikurikirana kugira ngo bamenye icyateye iyo nkongi y'umuriro. Abenshi bari kuvuga yuko byaba byihishwe inyuma n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Burundi, abandi bakavuga yuko ari uburangare buri kuva ku bijyanye n'iby'amashanyarazi n'uburyo amashanyarazi ngatesitaye neza aho mwayo masoko ari kugenda afatwa n'inkongi y'umuriro. Ariko se nanone wakibaza nimba ibyo bitesitaye neza no mu bubiko bw'imbunda ahantu haba hakomeye nkaho naho hagenzurwa umunsi ku munsi, niko byaragenze. Nyamara ibi bintu haba hari ikibyihishe inyuma, dore ko bari kuvuga ko ngo hari n'intambara y'u Rwanda n'u Burundi ngo yaba yaratangiye bucece, ariko nabyo ni inkuru tuza kuza tureba n'abayisesenguye tukareba n'icyo babivugaho. Ese iyo ntambara koko yaba ihari? Ni amagambo, ni inkuru z'imitwe gusa bidafite ishingiro na sohose.
byose turaza kuba tubireba mu makuru yacu ya mu kanya tugiye kuba tuza tugarukaho. Ntujye kure, iyi ni Munara TV, ntujye ujya kure, ujye ubana natwe mu makuru yose tuzajya tuguha umunsi ku wundi.